nai ma claim mun idet lo council tumlong aphong loka pajir ko anse ka chingki tan pali une dalo pini sar the phang cholong le son ke karbing long don pharu kon non hala dakidu lasi hala solong bangke adon tinalong da hala dak bangke konasi long le phelang alam ki do make rata tum nili tumlong lam na pali ignoi nili tumnang thanik noi komade ba bang pujong se lam la puson long le ka cherai bor I long le ki thielam ki do pulute nili tumnang thanik noi un an bang litum chera polapen hala dak teron hemalong le long bang nili tum kahumri da mate hala solong li bangke puthot ahem phu aphan kapachilong tulogi pan ba hala isi angdeng bang deng damji lapen hada kerai dam abar sai bang nil tum hin melsi hada damik bo lapen non malom malabang so kachipu seroi bangke jasemet pet bangke kalang lasi la election ke claim nangi bu bangke non high court pen bang supreme court pen si standing order bang hala dak pen ke do hala son thot si non lang nang pulutang te council tum ki claim kleji BDC apart ting lok lo lapenan part 1963 ningkan white paper on VGR alang litum pilo white paper langoi nang litum polo lang le white paper theklong lo litum ta tapi hadang white paper long da penang analam ke paklangai hela tum ki deep sip au mana hala son thot si 1963 ningkan ta phelang pilong election ke claim tang hala so laman ta a file da council patuet hala bang so file la tum ing chabai he la tum paklangai he hala son thot si benanga son manon make eviction ke claim kleji arokom sun ke thairong son si claim turong la si ilitum ke claim klepti ke bang ke claim po pubom pini hempre ke hangta pini ningkan thokep hempre hang bom lo pubang ningje bom hason dak son dak si pini PGR lama bangta pini PGR lama da claim bom lo ke claim po ke punon ningkan si non thang ni phaing koilo pini ningkan si pleng po apot si non anta ke claim clear record bang ke claim po ke pusi puchata non ke claim bang theklong lelang posi kache song bange angdeng pi bang che song pon bom po bang komane kupini bang hala ke nilitum bang ke ti pudam ojia thai ka belo la ke nilitum berat pen kupi mang chetu nai bang ke asoteng se chetu pon bom po la puilo Kedam tangani BJP spokesperson tum pe terangke mekang ni betulo ini kemapan nang juri jare kulit nami tum bangsa pe chesau nami tum ki juri marang tan nale puik democratic adera long pod dak bangke jasemet ke healthy democracy donangi pulotang te dak ke kaita kapakeng dun atum ke la ke dobek nang pulake opposition ke la nang sot lo pulotang te non council kachari long kechok che laman ta jong si rara tum la pensong atum lam it hich pudun doblong le pulotang te la ke dictator a ot pusi punang kokpo pula pen dictator a ot non theglong bom lo jasemet BJP spokesperson atum jasemet lai chaning leng la pen silabor be ke ha atum alang litum ke ha atumu kang thum dam ke ha China det pen hala ka chesong atum phan pekoi lam da pichila pu ka chesong atum phan hala ha atumu sinang kang thum ke mati pulotang te hala ke si China along alam pinpu lo pulotang te mo ta nitum chithan lo la ke hala ke democracy kang thurji phan ka chesong a hutsi la puson ka chesong bang phu tum han pichila pa tumudu te hala so lam ka pinpur dam ge non dak kar biang long ka chesong rat pan ke ther ige la ke kupilo lam thekele dam bang ke la ke kar biang long tra son claim ji son sarkar phan nang churi dun ri nang churi lo purotang te nang tum ta son phota hai pu se alam ke kapali dam lo mati chesong det ri lasi alam thekele dam bang ke alang li komara farman si ke ni ye lo purotang te CEM lo jasemet tim kar biang long a farman mate BJP a farman selang di ningje lo purotang te pini BJP lapen tim kar biang long an parta ke japon CEM ke hai alang li tum a ot akamatha long ke dictatorship wa character bang luchok lo ma nili tum ke theklong bang luchok son sinon mander lo lasi so lam the bang ke CEM ke hai chepek lar ning alang li farman kaninje pi bang alang li farman kar ja pi bang alam a ho kalima kalang ma jong se a hok lo jong se CEM do clip polotang te la ke kroi lo dictator a ot ke alang li tumong do pemelo pu ke kroi lo la pen jong se kali polotang te lang tum lam kar chipinang po prabjin pe la son kachet sorkar farman kar ja bang ke komat ni chingki mi mu chor bang dolang ma pusin li arjung tung CEM farman tim kar bia kanglong farman kaningji bang komane gentleman dolang ma lam jumesen kaningje bang nili ati adalam li pugali komat ni alam the jumi mu chot he ingcham polam paledam de pin pen anihu kachiri polam paledam de pin pen jumesen he gentle komane dolang ma
du pulo tang de parjab non sita la puson ke ther ke hap pe koilam lam de yi tang ho pe ingcham do niu chir ta ho lage ka chariang hoilong ke do nei a ot kali rong along ta kopine asu asa song ta parjab nur sona bang phufan ke laki a hok perlam ke rara fan ka chariye ji tum sila puan ki junu ka je pulo tang de lage pini kar biang long along ke ave dedlo ma chingki mi mu chora mudit puta charju mi melo lasi nangka curi polam ke lake alang li tum da chini lo la pen rata chini nei ka curi ka lo ka che song long ke demokrasi along jong si kroibom lang pulo tang te ke jong dunji aja kong ke dolo constitution si nili tum phanta nang pilo soja kong ke asila ke ka curi kali puni tum ahin penta lamboi pilo social media lang kita tu, jadi song akar biar tunggu dia sekarang akar biar kita kibir wait kalau salam kilo ni. Pulo te thak dak lo he di ka che song akar bi pen hala rat apang ang mong thak to dak lo he pulo tang te dak pen la ke cheng pen ama si em soljorong phara bang ke dak masang plak dak lo dasi ke chok che ke cheng si lo la pen ke kibir puke chubun ta tu ma je ke ding na pulo ke kibir puke arong phara tum ta bedalo timung ta bedalo inti tum ta bedalo manja ta bedalo diputa bedalo pukali dopo along lagi dopo kita la so long lilong kacerai ko madlo hala bangsa la pansi kivir po mati non langdam na Tripura ta Tripura ka do verlo a Tripuri tum da dolang sita kumarlo jakong edo ke Bengolito bangsi jakong do assembly ta bangsa munit ki ong pinian ni Tripuri tum amet hangat di melong si hempek che hang tunang kok la pela hempek che hanga hutsi helmet penta arnar lu apor erdang hutsi tuarang bong taring sutulak te hala ke jakong ke bob kalilang ma pini non pangbar me sarthe phangchu po apota ke chodong lo along lita to kong lo chiring korai si ta komar lo ningkan thikkep tra soseda komar lo doke Paramananda Bhagat pen Ramayan Chohan tum si to kok hala kibir kalilang ma pini non teron hemalong le pu mohet alang lita pinpur pon lo laso long le ke anon ta pota ta teron hem along le na pota che odong chot lo sita malo cherai ke miatu purte la kivir lo gente la si kivir pu la pansi pudam karbiang long pu mo pita men la de ta hai laso district dubom ta hai sita modaga bangke pharo isiang bong pen bang trok sikke bang trok nar ke bangke bihari bongli pulotang te kupilo le dolangke la pansi kivir pu mate lasi kacesong abang fu tumpen karbiang long kivir lo pu kapale dama theke la helo pini ilitum karbiang long long laso ang deng sinang le rok lo ilitum sia district ambian le che otan ka council le che otan boy phi sita dak aphai nang ke ong beha bepar ka che rai school college kangpu pen ke chenglok ason tinalong katiki long anta bang sipa prang lablo ilitum ke hin tan na hok ta ilitum che pati dun ni che pangbar dun ni chok ma Salam klaron cholo la bangke alang le tum la so press along la so reply so ka che song long reply bijar eviction nang ji pa la so a reply long kai ke ning je beralam la bangke la tumpu bangke la ke high court long la ke case do bom lang under sub judice पे पुआ बला से तो इलेक्शन ने हाई कोर्ट पे नॉन द पेन ला सब जुडिस मने ला के तास दम लोंगा ला इंसाई पटांग ते ला अपो से इलेक्शन ने पो सीता में ला तुम लांगदाम ने नांग तुम जे लासो पुटाक पीजीआर विजीआर बा लाई फॉरेस्ट रिजर्व लोंग प्रोटेक्टेड एरिया लोंग अफान हाउ डाक दिल्ली रोंग सपी सुप्रीम कोर्ट लोंग पर मासे स्टैंडिंग ऑर्डर दो Lapen High Court long la order do konama la son protected area long PGR punoi VGR punoi ba forest land long illegal occupier to illegal settler to man bangke hadak donde la to man eviction nahi po bangke la so Supreme Court order teng bensi government of India home ministry ben sinang palelo konama son ke do ke state tin long ta chief secretary to mansi pulo direction ang pilo nang to eviction er nahi lage standing order lo la si thang legal obligation ave daga legally thang problem ave
lake eviction nun sitame la tada kedo atum pelang pilong keruni long ado ada illegal solar to se case pilo then no na matki eviction ang nipo la se temporary se order pil to not exactly stay takali temporary la tuman ke bisa seti ke bangka ton padulong thapon chot sitame ada high latum councilors or challenge dunde councils or challenge dunde la tumke illegal occupier illegal settler ladakh ke animal pansarija chainong chelong se dolong choji even like elephant corridor lasi ladakh bangke immediately eviction mek nang po kalite la life protection area bang wir dat po chelong chainong chupan long dat po aposi wicked dat na inoramat pula tu epil pedat ke lasi laka just lato abang ke isia pretext kan pensi kecepa jok je pansi la tumke laka under sub judice ke la na kilu gali ni tum kado eta legal la so knowledge do ke kache so mune tum gela na kilu gali la sin ili tum chini la ke jon se council of challenge dun polonte appeal kori bote ar ni sivet ba single hearing mesela bangke high court tum vacate daji high court tum direction people then no na mar la ke eviction that nahi puji